KHYC Sokyong Circle kalapan pau kajing lingok halor kajing ja ki delineator balapan yeng habaro arliang ha kesurok Shillong Nongstran National Highway mar sendap tray ya kini kesurok. Kinoyalam kasing habede bakani kilalit bot kajing tho shu executive engineer jong ka PWD Road Shillong bat kalapan pau kajing lingok beklayo jing tip bakani kajing ja ki delineator kadai namar ki accident nani kajing selat ki kali balapan hair step palat ni balatu ki brio. Ubak Purning Star Shabong, Presiden Ulaong kaseng kasngaukia halor kani. Ula kentui ke PWD ban ujo da ke FIR namar kini ke delineator ki arap hakayat kayeng kali kawan jong ki kali ki paket beriu ne ket mar ket mata. Haka strik na kasama ka beriu ilabu da jingto ay extensinya jong PWD Road National Highway Division Shillong. Kanega jing bu jongi nang yang seng advisory circle ban pan sing percaya ka bede ko tinja jong ni diri ne to kalau bisa ke ba isko kla bani ilengo ba nakalian ka office speech beauty high national highway division Shillong kala kontre yang dekat surok Shillong Nongstran National Highway but kawai ka bagi sokya ne lomba habai ne ka jing ja jong kinegi delineator kinegi delineator tarik na ba ajar usaha bat kawai pak kasan tarik na bala ajar usaha kalau ka sokya sekadai ne aba mas jak bantrai lengba yang ne surok ni iba kinegi delineator dilajan bun sebab ikli seni ikli yang ini kemudian melang jam seng balai nak kalian office kawen no yang ini dilihat mas nak try ni lawan no anda nak lihat jumi tidak pakai jing lengo halo jing lihat office bakal coba bagi as sebab ikli apa lese kadai jing try torti nak lihat office dan right ai ke ba nak lihat jumi ni up nak board ye bet hato kata jing wen no yang ini dilihat no kadai ka terima kalalan dia da bawe kena tendai hadu kina jisi ngim ni setia bana le office kan pergi empat kiwe dai nak tak tahu nak kalian tugi ni lawat jiktip bag lalap ba lebah ki information ki bagi yo ba nak kalian ke office kalau ai tiba bagi tak kini to ki balasna hadu haspa sok artli bag dalam kaba kapisa kalau mang hadu hak kendailah sampai jangan aspa akun reu kila jano maka daw ko banal yang office ka asini galomba ka jingjang no jong kene kini tor de nak daw ba ka de jinjon ya sedan lane de ka speed pada step la ikali lane de nak daw jong ka jing satu lane de nak daw ka penduk jong ibri komtip kai ka bagi sokya de galomba abasna ya ka daw project abasna ya ka daw scheme na benta toy pagba nak kalian office di benton yo jing klip ben baik kau nak berlong ba mas ndep senang penduduk bat nak kalian office kam semalai ini kau tak kane kapan pau yo jing bomdon jing klip nak kalian office di National Highway Division Shillong kabomdon yo jing klip ban pet halo kini kajing di apa ini bagi senang balai kau mutang haji siam masuk tayo kibat bak kiba jublet kuan nang ba tek surok yui banyak ide ki dili to ni kita ro perjeng haki ar lian to surok lawen to haji sya kadi office bet sei gaja bak la deu kamram to office bat baru file to FIR habe di tinjak na panlak itu beliau bapen julor ya ki ma ki balasna na benta aji to yo bet andai ku bakalo hadu bentaru ki direktor komisi mentip menop penjak bak pada tilu yang sing lese kelak bendai itu kaji komisi kya di office dan lese kelak bendai itu nak lihat office ka super kaya bisa tang berpergian ku ka stasiun transport bakal window teh long nek petang nak lihat juga di lapan yang percaya pada lagi bis ala air dengan sebab ka boblong ka kaji gun dan nek boblong sisa boblong setia nak lihat juga sing teh kum tali tentu yang office bak cingkya yang ne bak banwa wat ban file FIR banlap kita dibeli tiba jom kita bertunjuk yatima ibadai jong namata jeng hari yang berpak bat yang ne lagu kepang namata ban safety and security habade baka jing le kawan namata berpak
tiba kinala kita buat pertelan dulu kedap laku tekum tangi tentu yang office periodi bahkan cipkia ban ikut ya kita kinala nomor mitip ba lada kadap haki surok kat surok tanam dok laman du bang redu ngili nakli office ki ba nak pasport kasim kia kasim sting ban bahaya surok nak tak kadang nak kasim sting office ban bahaya surok ki ba ki balik bawan kin jaja mabalai hak surok he surok ba pada sini surok ki ba nonya kali tidak bagian dari sini surok bakala ora aja sidat dan nak tak kadang itu yang office bakal cipkia ban bahaya kan surok kepala don ki cakap di redu mereka menjengkit ke besar yang bagi informasi yang bagi apa kalau mbak beda kalau jepun hai yang sudah jadi senai yang sudah apa lah poin lagi sepatu ke balap poin sahaja news pak untuk poin telur tam bat bagaimana tenan sekolah itu hadu arah jarak pundai nak tak tahu itu yang office bakal cipkia ban bahaya yang sudah kita ada di bentak di ba ngiwan ban so kita sih mana lagi dapat dipercaya office beda di janitor dan office air di ibu ya juga bisa